بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دوب أبلو إسلام درسي لما تأصدر ولي دبر سنين يادتني متى دري قرآن الرا درسي تك وليها صفني تر متى دري قرآن الراباني أدب قرآن نمني قراتي هدو توكو ناموس إسر والبرسيفني تر يا ربي فدقويا صدفاء كان درسي صدفاء تنرته كلام رب العالمين التسنة قرآن سلا بكي إني الرائي قلمو سورة فاتحة الراقباني سورة البقرة الراقباني ترتيبني سلا علماء إسلام هدون قرآن يرو تفسير قراسي سنبك الرآن سنقبر جوز أدور الرآن سنه أمو يو رب جد أسو علماء أسترا سنفالس سنتهني هدو بك نمني قرآن وليقلت نمني متاتك أبتي حفظي بيكو يوكان إجان دبسو كبيكو هدون نما أكا وليقلت جزء جلاتنا جزء وان جلات عما تتباركتنا هدو اتين سلانا هدو اتين قرانا دكاف قدتو بيكا إر قدة مسلمة إسيتناني بيكا غرا أولانو سان أمونا ممغبابا يرو في كنتو بيكا مليكون بيكو سنيف أكا جزي اتين سلان نلب هيكو بيكا تنطلعا قلبي نو لافعا قرانو في إن شاء الله جلكنا ولي آنسنا سورة أرى قراتي إسي ولي آنسنو تسلا قرآن نتت أمرم قرآن نبكي نتت أمرمو سورة الناس بكا جدام تتنتت أمرمه توبا أسرى إيقال أرى درسي سورة أرى إيقال توني بسم الله الرحمن الرحيم جلقمني مقا ربي رحمة قدان مرت الأنقلاسا تهيسنين كاركار صفتا كقبرو تفيتي كوبأتي قرالافا تهيساني مقا إساتين كاركار صفتا سورة الناس سورة الناس تجد أم تتنان إيقال ليا سورة الناس تني مقان سورة تنا سورة الناس جد أمتي أكا مقاتي سورة شفتو مقات دان قبدي سورة وان قرآناتي مقوان سورة وان قرآنها قبدو إسين تأسين قفتك أبدو سو قرآن كيس جراتو سورة الناس جدمت سورة الناس تندوب أسترى يرو متدري قرآن كيسات والبرسفن قرآن سنان إسا مكة تبؤه سنان إسا مدينة تبؤه سنان إسا إدو تنتبؤه جداني علماء إن رت والأبا والإن جنة سورة وانسان كيسا سورة الناس تني إسيني إني بوته سورة مدينة بوته راتك جدان مدينة رسولك إنك مكرر قداني مدينة وقات ربنا بمحمد قبته
isaa waggaa torba madiinaa keessa qubatee suuratu naasin tun irratti buufamte jedhan. suuratu naasin tun duuba suuraa takkat isii dura bu'e jedhan. suuraa san boodan buute. suuraan isii dura buute suni qul acuudhu birabbil falaq taqaraatillee walitti aantu tanatu dura bu'ee eega suuratul falaq buuten boodatti suuratu naasin tun itti aantee buutee jedhan. suuratul falaq buutee eega suuratul falaqii maaltu bu'e suuratu naasitu bu'e jedhan. yoo buutu suuran tullachuu sababa wahii ka isiin nabi muhammad irratti buufamteefitu jira jedhan. akkanumaanii qur'aanni gizee bu'u hasaba hawaadisa dachii keessat argamuun waan addunyaa tana keessat argame hasaba saniin bu'a hedduun isaa jennee wal barsiisaa turre. gariin osoo waan argamanii hin argamnellee ni bu'a akka namni itti rabbiin gabbaruuf ahkaam akka irraa barataniif. ammoo suuraan tun suuraa rakkoo wahii dachii keessatti argamnaan sababa wahiirraa buute jedhan. akki jedhan hadiisa bareedaa keessatti akki jiru duuba hadiisa bukaariin leen qabu nama tokko labiidii ilma casammii ka jedhamu labiid binul casam alyahuudi labiid ilma casam hagama orma yahudaa irkifamu tokko isaa kanatu akka bukaari muslim addeeysanii nuuf galmeeysanitti aisharra duuba rasulli keenna ni falfalame. yoo falfalame waatu gama rasulatti fakkaataa ture gama isatti waa dalage jechuu itti fakkeessite sihriin tun rasula keenna. riwaa bukaarii faa keessatti akka jiru dubartii isaa wajji qunnamtii saalaa kan godhini an qunnamtii saalaa dubartii wajji godhe jedhee qaama dhiqata nabi muhammad. misaaluma saniini waan in godhin mara godhe jechuut itti fakkaata. waan in dalagin takka mara in dalage jechuut itti fakkaata. duuba namni sihrii tanatti dalage labiid ilma casam ka yahudaa kanat akka kanatti dalage. duuba nabi muhammad sihriin tun akka malee rakkif jireenya nabi muhammad keessatti rakkoo hedduutu mudate. duuba gaaf tokko nabi muhammad rabbii fi kadhatan salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi kadhaa jabduu kadhatan. yaa rabbi kunoo ni garta nabiyyii ati dachit ergatte ani waan geessu tana amaanaa isii guutee geessuu qaba. qaamni kiyya qalbii tiyya keessa kunoo sihrii taate womanna jira. yaa rabbii kiyya ati dawaa tana naafiri rakkoo tana narraa kaas jedhee nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi kadhate. yeroo tana duuba namni lamaa itti dhufe jedhan rasula keennatti tokko gara mataa taa'ee tokko gara miilaa taa'e jedhan. tokko gara mataa taa'ee tokko gara miilaa taa'e. yoo taa'anii jarri tun waliin haasofte jarri tun jara malaayikotii waliin haasofte maal waliin haasawan isaanummaan lamaan waliin haasawanii maal wanni nama kana dhibeen isa kana maal jedhanii walii haasawan. akki jedhe jara sallamaan keessa malaayikichi tokko bar namni kun wanni inni isa dhiba tanatti fide ni falfalamee jedhe. in falfalame nu falfaleya jedhe tokko am namni falfalellee asii rasulaa himu jira. rasuuli nima dhagaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi labiidii ilma casam alyahudii ka jedhamu yahudaa keessa warra hortee banii zureyqii ka jedhamu isa kanatu falfaleeya.
maal keessa falfale biyyan wal gaafatan amma jarri lamaan maal keessa falfaleme wanni keessa falfale rifeensa mataa keessatti rifeensa mataa fuudhee mushuxa fuudhee daraara timira kormarraa daraara isaa fuudhee walitti hidhee waan silaa itti qara'ee isa tana keessa falfala akkanaa walitti godhee fi kana keessa falfalee jedhee tokko himeef falfalee walitti dhisan eessa geesse duu falfala bakki inni geesse eela zarwaan eela jedhamtu san achi fidee achi geesse duuba jedhanii jarri akkanatti himanii fi nabi Muhammad rakkoo isaa beekee salawaatu rabbii wasalaamu alayhi malaayikaan ibsanii fi biraa deeman jechuudha. Rasuulli yeroo kana mee eela sanni ilaala jedhee deebi falfalli isaa keessa kaayan kana yoos bishaan eela sanii akka hinnaa diimaa fakkaatanii jedhe nabi Muhammad timirri achi jirtu marruu timira fokkattu mataan isii mataa shayxaanaa fakkaattii jedhe timiroowwan san nabi Muhammad eegana akkasitti gaa rasuulli keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan san achi keessaa ni baase eela sanillee achi keessatti ni owwaalee achirratti gaa insha allahu suuraan tun sababaa san wanni ati ifi wal'aantee sihrii san sirraa hiiku hundoo suuraa tana ifitti qara'i jecha fi suuraan tun gadi buute jedha nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi duuba suuraan tun aayaanni isii yoo lakkoofne aayaata 6 jedhan min aljinnati wannaas achitti xumuramte aayaata 6 aayaanni suuraa birabbinnaas tuni aayaata 6 jedhan duuba lugaa arabaa keessatti kalimaata waan jedhantu jira kalimaa jechuun sagalee takka ta isiin qubee arabaa takka ol irratti qixxiftuu taate waan akkasiitiin arabni kalimaa jedha yoo akka kalimaa takka takkaan addaan baasan suuraan tun kalimaan isii jedhan culumaa'iin islaamaa kalimaat 20 jedhan kalimaat 20 suuraa kana keessa jira jedhan qul akka jenna kalimaa takka akkasumatti lakkoofnee maraayyuu kalimaan isii kalimaa 20 jedhan ammoo yoo harfii takka takkaan lakkoofne hoo suuraa tan qul yoo jenne qaafattii adda takka jenne laamii sukuunaa itti aansinee 2 jenne yoo haga kunoo qubeen irratti isiin xumuramtu siini hanga siinitti yoo lakkoofne 79 harfan 79 jedhan qubeen suuraa tana keessa jirtu huruufni isii 79 duuba hurufa 79 namni hurufa 79 kana takka takkatti qara'ee bakka isiin irraa baatu haqa isii guutee ka qara'ee 79 kudhanii yoo dhawan jaran hagamta 79 kudhanii yoo dhawan mee hagamta sinumaa dhiisa 700 fi gara 90 gaya jechuu inshaallahu sawaaba suuraa diqqoo tana qara'uun namni argatu irraa tokko kun duuba suuraan tuni suuraa darajaawwan qabdu osoo akka qur'aana darajaa qabdu darajaa kophaa qabdi jedhan suuraa tanaa fi suuratul falaqiin tuni waan kophaa takka qabdi jedhan wanni kophaa ta isiin qabdu riwaayaa muslim odeesse tana sa'iin odeesse ta tirmizni illeen qabu uqbaa ilma aamir sahabdicha jedhamurraa ka odeeffame
رسول كينا صلوات ربي وسلامه ندبة غاف توكويا مال جدان أنزلت علي الليلة آيات هل كان إذا آيات وانتكن نرتبوا إجراني صحابتي من هل كان إذا آيات ولك يمتو تاتتكن نرتبوا لم أرى مثلهن قط تكأ آيات وان قرآنا تأكا هل كان إذا نرتبوا تفكات تكا أستران غرجنا تكا غرجنا نبي محمد حكمة إسين قب غارم من إسين قب خيري إسي كيس سجر تكا أصدر القرآن مروا أسو كما جاء قبوتا أكنا تكا أصدر زمن دبر كيسة إنقر رجلا بنا صحابان آيات وانسون آيات أكم ترسول الرتبو تجدانيك رسول الرأى فتن بر آيات وانسون إسين آيات كدتوكو وليقال يولها تكا قل أعوذ برب الفلق إسي جدامت سورة يو ربي جدي تنرى يو بان اتسين نساني آيات شنسين تينتون آيات هقمي وقل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس جدي أما اللي واني أكا سورة تنلماني زمن أستر دبر قرآن نتبو إكيسة تنجرتو جدي ألفنا بركات قبض تأكنا انجرتو جدي نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه دوبا سورة حكمة قبضو نبي محمد هنگنا مرا كما جاء بريدا درجة بريدا سورة وان كيسا كني في الرئيسين تكا أكست سورة إسيني مالف سورة برب الفلق في برب الناس ما ولدت أنفمتي كايمت إسين قرآن أكين نتكايم يكون زمان رسول سورة صلوات ربي وسلام عليه سورة نتي أنسى صحابا جيتشاتوري قرآني ها لفرت اللي قرمو ها أقرت اللي قراني أمو سورة تنتنتها أنتم كن نبي محمد ترتيبا كان صحابة برسيسا ما ولدت أنت سورة ولدت شريعة ما أنست نبي محمد ما ولدت أنسي جنان علماء الإسلام كجران واني سورة لمن بوتف وان توكو نبي محمد فلفلمي إبامي أكا دواتا تهبوتي سنيف ولدت أنفمت جران الدهن باتوري توبا قرآن قرين كا أكا ربي برابو إني لفظي أكي تقرأن اللين إنشار من كهي كون قرآن اللين معنى إسال وان إني مرتسو اللين إنشار من تجرى توني سورة الناس تون سورة وان سنر تكا جران واني واشار إسي كيسا نجرو واني إسي كيسا لإشار من جرتو محكمة جداني سورة أولا رهنگ بودت اسين سورة محكمة واني اتندلين اتدلقون قمن اسي كيست نرقى من سن الرامتي مرا اتدلق واني سين جتو سورة أكسي جدان سورة توني توبا سورة تنا ربي جدي ربي نولافسه ميت نمنو مروا يو قرأوا قراتي إسيني بيكا أمو مي أنا إسئي ربي جدي أنتنا ولله لأكا متى دور إتي قل أعوذ برب الناس رب نبي محمد جدي جداني جزي أجاجا كان دبر ربين نبي محمد اتي أجاج دبرس آجرا أمو أجاجني نبي محمد جد أم آجرو كوني نبي محمد قفرت كغابتومد أمة نبي محمد شفايو نك أباتايا وني نبي محمد اتي أجاجمي أمني سا شفتو اتي أجاجمتي جرتيا دوبا ونكو النبي محمد جد يوجد أن نمن القرآن نرتب آجروا نبي محمد ملي
numarruu akkasuma jedhaa nuun jechatu jedhama jechuu kana jedhaa qaraa nuun jechatu jira jechuu inshaallahu duuba qur'aana kana keessa ajajni qur'aana keessatti dhuftu dhoowwan qur'aana kana keessatti rabbi wahirraa nu dhoorgee dhuftu cufti isiituu waan nama tokko qofa ilaalchisuu miti waan cufa nama qur'aanatti amanee ilaalchisu jechuu qul jedhi nabi muhammad a'uudhu atahassanu wa altaji'u a'uudhu nitikfama jedhi nabi muhammad nimma ganfadha jedhi nintikfama jedhi birabbi nnaas rabbii ilma namaatiin tikfama jedhi jedheen rabbi nabi muhammadin jechi rabbi jedhu kun olomaa'in islaamaa hiikoo hedduu qaba jedhan hiikoo rabbi jechuun qabu kun maraa asitti haasa'uun waliin dandeenyu gabaabat ni tikfama jedhi birabbi duuba uumaa annaasi ilma namaa isa uume saniin tikfama jedhiya sa ilma namaa uumee dhabamarraa ka argamsiise san duuba isa ilma namaa uume saniin tikfama jedhi sa ilma namaa uume san yookan naas jechuuni birabbi naas tajaajila rabbiin ma'anaa tajaajilaa goone tajaajila ilma namaa kanaan tikfama jedhe ka qananiin isaan tajaajilu ka yoo fedhe rakkoon ammoo isaan tajaajila irratti argamsiisu tajaajila ilma namaa kanaan tikfama jedhi rabbi nabi muhammadiin jedhe tajaajila namaati jedhe yookaan uumaa namaatiin isa nama uume kanaan tikfama jedhi jedheen inni nama qofa uume sun rabbiin kun nama qofa uume rabbii ilma namaatiin tikfama jedhi maa rabbi nabi muhammadiin jedhe uumaa ta'an keessa ilma namaa kana rabbiin maa foo'aa biyyan wanni rabbiin foo'eef jedhan olomaa'in islaamaa uumaa rabbi uume keessa irra sadarkaa qabaatan irra kamajaa qabaatan irra bifa bareeddutti uumamaani ilma namaati jedhan duuba sadarkaa ilma namaa mul'isuuf rabbi sharafa ilmi namaa qabu addeessuuf sharafa ilmi namaa qaburraa ilmi namaa malaykota waa barsiise abbaan keenna malaykota rabbal aalamiina waa barsiise sharafa ilmii qaba duuba sadarka qabeessi uumaa keessaa nama rabbii ilma namaa kanaan tikfama jedhi rabbiin saniif nabi muhammadiin jedheya naas ilma namaa kanaan olumaa'in naasii maa jenna jedhan naas wanni suuraan tun gara xumuratti naasii jechuuni wamaa summiya al-insaanu illaa linisyaanihi wama alqalbu illaa annahu yataqallabu akkana jedhe weeddisaan tokko ilmi namaa kun ilma namaa jedhamee yaamamne irraanfii heddummaataaf jechuu maleeya hedduu waa irraanfata ilmi namaa kun hedduu waa irraanfata qalbilleen qalbii jedhamtee yaamamne hedduu gara gaggalteeseen hedduu waan kaleessa jaalatu har'a jibbu waan kaleessa silaa yaadu har'a yaada dhabu hedduu gara gaggalte qalbilleen saniif maqaa gara gaggaliinsaa kana qalbiif kennan ilma namallee hedduu irraanfata duuba rabbii ilma namaa kanaan tikfama jedhi rabbii ilma namaa kanaani tikfama jedhi rabbi nabi muhammadiin jedheya duuba rabbii kanaan tikfama gawma isatti deebi'a ganama tokko ka tikfamuu waan san hamtuu tanarraa na tiksuu danda'u hin jiru suuraan kanarratti xumurama waa lama bakka tana jira jedhan olomaa'in islaamaa nama waa irraanfata
gama isatti siin tikfamaa nama biraa rabbi ka tikfamuun hin qabu wanni inni irraanfatu wanni suuraan tun xumura irratti rabbi simat tikfama jechuu sanirratti wanni xumuramteef jedhani ilmi namaa kun baallama inni rabbi irraa fuudhee jira jedhan gaafa rabbiin aadam uume ruuha ilma namaa cufa aadam biratti walitti qabee rabbiin alastum birabbikum jennaan rabbii keessanii miyaa jaran qaaluu balaa rabbii keenna tahuu dhabuumi marru ruuhi tuuta ilma aadam irraa argamtu rabbii keenna jedhan ni irraanfatan eegas duuba asitti suuraan xumuraa kun in irraanfatina hunoo rabbiin tikfama namni an tikfamuun hin jiru deebin an deebi'u hedullee rabbuma sanitti deebi'a du'eeti akka fin irraanfanne yaa ilma namaa yaadadhu baallama durii san irraanfatinii jechuu keessa jira jedhan rabbii ilma namaatiin tikfama jedhe maliki rabbii mootii ilma namaatiin tikfamallee jedhiya badala goona birabbi nnaas rabbii ilma namaatiin tikfama jedhi ملك الناس هن أرفتا إلما نمات تكفما جديا إسا هن أرفتو بني آدم كان كهن أرفتو ملك إسا هن أرفتو كوان في إسان كيسات دلق أحكام في إسان كيسبوس هن أرفتا إلما نما توبا جرين الدنيا إسان اللي هن أرفته jireenna booda isaan itti jiraatu hedanillee kaan dhurfate han dhurfata ilma namaa kanaan tikfama jedhiya ilaahi nnaasi gabbaramaa ilma namaatiin tikfama jedhi badaluma akkuma taan jala deemti gabbaramaa ilma namalleen tikfama jedhiya gabbaramaa ilma namaa yeroo duraa toohida rububiyyummaa rabbitu waa mara uume jechuu hime kun amma toohida uluhiyyummaa isa qofa gabbaramallee addeessu keessa jira gabbaramaa ilma namaatiin tikfama jedhi kuno namni haqaan gabbaramiinsa inni haqaan gabbaramiinsa haqa godhate ilaahii qofa gabbaramaa ilma namaa kanaan tikfama jedhiya gabbaramaa ilma namaa ilmi namaa gabbaru gabbartitti ka ajajame gabbaramaa ilma namaa kanaan tikfama jedhiya yeroo sadi culumaa'iin islaamaa rabbi naas jechuutti deebi'e jedhan birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas marrinu ilaahi naas sadi dubbate jedhan maaliif akkana irra deddeebi'a jennaani akki jedhan culumaa'iin gariin tokkuma namuma kana marru wama duraa jedhame sani sharafumaaf jedhan culumaa'iin gariin sharafuma ilma namaa addeessuuf gariin culumaa'i tuuba gizee duraa birabbi nnaas jedhu sani ijoollee daa'ima rabbii ijoollee daa'imaa itti fedhe jedhan gizee maliki nnaas jedhan sani rabbii dardaraa jechuu itti fedhee jedhan gizee ilaahi nnaas jedhu sani rabbii maanguddoota lee itti fedhee jedhan ammoo ta irra bareeddu ta maduraasan tashriifa fi banima aadam waliigalat itti fedhe jechaa santu irra gaari tuuba ilaahii gabbaramaa ilma namaatiin tikfama jedhiya maalirra min sharri lwaswaasi lkhannaas من شر الشيطان ذي الوسواس همتو شيطان إسا حساسات الراية همتو شيطان إسا حساسات إسا حساس كحساسو الخناس هدو ما يانا كتهيو قبرتش سن إفيادتيا خناس يجوني إسا هدو ما يان كيو قبرتش إني وسواسي قبرتش ربي ذكري إفيادته استغفار قل هدو ما يان سججو هدو ما يان يجو دوبا من شر همتو
الوسواس جتشو من شر الشيطان ذي الوسواس همتو شيطان سنو صاحب وسواس كتهيا كما نمت حساسو كتهيا همتو شيطان صاحب وسواس سا إني سنو كته الخناس إني سنو أما اللي ماجي آنا كتهيا ماجي كآنو أكم ماجي آنا جتشوني كيو نمني ربي يادتي ربي ذكروا ماجي آنو وان سنر راديبو جتشو توبا همتو إسا سنر ربي سنتك فما جدي ربي نبي محمد جدي جدينا ومرانو أكنو جنو نتميا الذي إني سنويا يوسوس كهساس في صدور الناس قم إلمنا ما كيستك هساس سني همتو شيطان صاحب حساسا تهر راسين تكفى مجر إيه ستساس الذي إني سنو يوسوس كهساس في صدور الناس قم إلمنا ما كيستك قلبي جن ربي قم جن در بلو قلبي keessa jirtu tana qoma tana akka markazaa godhatee qalbiilleen achuma keessa jirti achuma qalbitti gadi hasaasaya qalbitti gadi hasaasa jechuudha saaha bal'oo dirree bal'oo qomaa tana inni bakka keessa qubatu godhatee achi hasaasa achirraa qalbitti kan godhu sanirra hamtuu isa sanirraa rabbi siin tikfama jedhi min aljinnati wannaas inni qoma namaa keessatti hasaasu sunu jinnirraa kataheya shayxaana jinnirraa katahe akkasoo ammallee shayxaana ilma namarraa inni sunuu katahe hamtuu isa sanirraa rabbi siin tikfama jedhi kunoo nabi muhammadin rabbi jedhi jedheeni tanaan if waldhaani jedheeni barsiiseya duuba sharri shayxaana همتو شيطانا إني سنو من الجنة والناس الراكته إلما نمر جني في إلما نمر راكته شياطين الإنس والجن جل رب شيطان إلما نما شيطان أمس جن إتجرجت جني كمول أن كان هبني آدم كيس غرت إني ديمو كيس ديمو كمركزا قوم قدرتي أس كيس تاو كنرا رب سنتك فمجدي أكن جدي كناني فتك أرأي رسولي كينا صلوات ربي وسلامه عليه هل كمرا جزيه الريب أفديمو سورة وانتنك أرأي هركا فتي تتوفي متى إساء سر فولدور الراقبي هنگا ميلتي دبتين بمحمد صلوات ربي وسلامه أكنت ترفا دوبا أكسر ربين دوا سورة تنرت نبي محمد في دي في أرقام سيسي أصو قرآن مرو دوائمته كيستو وان جنني تنا سورا أكمل دوا قبض سورة وانتنا سورة تنقرو نمني مسلم مرو قما قبا وقمان قامن اللين إن شاء الله قمتك قبتو ها قلقل جزيه الربا ديم نمرو هركا كينتي تفني قام كينا فولر قامنها جميلتها دي بني رفنو وردوا بركة قرآن كيس يرو أرجت ربنا هاجرو هنجا سورة لما تأتي ولد بنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.